Mostar je dočekao brončanog s europskog prvenstva u rukometu Igora Karačića. U organizaciji Hrvatskog muškog rukometnog kluba Zrinski ispred Hrvatskog doma hercega Stjepana Kosače okupilo se preko 6000 ljudi da pozdravi broncu zlatnog sjaja. Mostar, ko Mostar, uvijek je taj će on, to je uvijek bilo tako, ali svaka im čast, ne samo od mene, nego evo dok sam putovao sa svojom reprezentacijom od Ivana Balića, Domagoja Duvnjaka, svi su bili u suzama kad su saznali šta se dešava u Hercegovini, svi su vas pozdravili jako i zaželili sreću i dalje i sigurno da jednog dana će i oni ovdje biti. Jednostavno, Hrvatska kad je bila otpisana, kad je trebala da putuje za Vroclav, desilo se neko čudo i znači, oduševili smo cijeli svijet i eto, plasirali smo se u polufinale. Malo nas je dijelilo zlatne medalje da budemo pošteni, ali nismo izgubili od bolje ekipe, ali Bože moj, za ovako mladu ekipu i bronca je čudo i stvarno mi je čast i drago mi je da je opet hrvatska javnost i posebno moja Hercegovina, moj Mostar da se ovako digao i da su počeli opet poštovati rukomet. Karačić je prenio pozdrave i ostalih članova reprezentacije, a posebno istaknuo pozdrave Mostarca Marina Marića, koji je bio spriječen u dolasku na doček zbog klupskih obaveza. Okupljenima se obratio i gradonačelnik Mostara Ljubo Beštić, koji je iskazao ponos zbog Marina Marića i Igora Karačića. Karačić je potom uzeo ponovno mikrofon i započeo pjesmu "Tiho, tiho, teče Neretva", koju je najavio kao himnu kojom su igrači reprezentacije dizali moral u slačionici. Okupljene su na dočeku zabavljali mostarski izvođači grupe Sinergija, Twist, Nešto između i pjevač Josip Bilać.